apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kumusta nga ay Alex anak ka? Nag-enroll ka di mo laang. Kinalpasan na nanang. Itisan nga agbayag. Adan tumot anak yu a pulis. Na, di mo kumaun-unaan anak ko. Ay nawaw. Pudno mo nanang. Serton ti awag dagiti kalugaran tayo kanyak no ka. Amaw manakaw, saan anasaya at ti kasta ka panunutam. Kasta da gusti saom, ket awan pa'y met resulta ti panagadal mo. Isunto mo la pagturungan na nanang. Abay, danag yun ay. Ay na, di ka kumaagsaaw, akas la sigurado kan. Tadi mo amaw, no anya ti mabalin ang mapasamak. Sa maysa, manu atawon pa'y, sakbay ang makaturpos ka, nakaw. Atay takay manayin. Iso nga rumot ti ragragsak ka. Apay, aya ka na yung dakakontraan. Day, jak mo makita ni Alex dito'y balay, pinang. Apay, isa dino na panan naman ay. Napan iti ayan ti kasinsin na, lakay. Anya aramidan na jay. Awan mo tinadakamat na. Ay, nawaw. Ang mga namapan manin agpalastog ka. Day tatijak amaw. Ay, naging rulag. Nalpas ka numutang. Ay, sigurado amapan manin agistorya da jay. Wun nga road. Ay na, siyak pa yun ti mabain lakay. Saan pa'y anak katurpos? Ngam umun-unan ti sa una. Oh, kumusta kan kasinsin Franay? Ay nawaw, sigamot gayam kasinsin Alex. Ops, di nakawagan iti kasinsin. Ay nawaw, apay kumamat kasinsin? Manipo dita. Sir, tiyawag mo kanya. Ha? Agad adalak iti kinapulis. Kit kayat ka. Sir, tiyawag mo kanya. Agam, saan ka pa'y nakagradwar kasinsin? Sa maysa, may mayat adenggan no kasinsin lat ti awag ko ken ka. Saan pa'y nga ita ang dandanin kasinsin? 2 years lang ay. Oh. In advance mo matan kasinsin. Kay bagbaga ka di nakawagan iti kasinsin. Sir ko naman. Anya ti ko nam, Franny. Napan ni kasinsin Alex ije balayo. Wen kasinsin syari. Anya nga iti gagara na. Awan mat, imay lang nagpalastog. Anya? Naku na nga rod amanipod kano ita, saanan akasinsin ti awag ko kenkwana. Ay nawaw, anya kanungay. Sir kano? Anya? Sir? Isu ti kayat na kasinsin. Di na to pa yan kayat nga awagak iti kasinsin. Kay kayat na kano ti sir. Ay nawaw, advance na unay mat. Siga maghaham tinagbantay ti Tersina yaw. Insan siya rey. Italaang, sir. Adda nga minti importanteng aramiden ni nanang, sir. Sir? Saan ka di nga iso ti kayat mo nga yawag mikan ka kasinsin Alex? Ay, una. Itisan nga agbayag. Pulis matan. Tay kasinsin yaw. Iso arumpang la asar ti yawag yaw. Advance ka lang unay mo, Alex. At dapay ti doon atawan, adi mo nalpas. Saan ka de? Ay, nawaw. 2 years lang. Wan matkit diya? Anyang aminan, ti umay mo gatangan, sir. Wala ta sardinas. Ken kagudwat kilo a barako maninsan. Mabiit lang ta isupot ko ti gatgatangam, Sir Alex.
Asino ti awawagam iti sir, Shari anak ko? Ni Alex kadiday jay. Ay nawaw, nangagyumot gayam ti saritaan mi nanang. Mangagmad iti kusina. Asino day jay aya? Wen, husto kayo nanang. Ni kasinsin Alex ti kasarsaritak itay. Anya? Apay aser ti awag mo iti kasinsin mo? Wen taiso ti kayat na nanang. Kuna ni kasinsin Franny. Sir kano tiyawag mi kenkwana. Anya? Awan matdakas na no kasinsin kunamlata. Di nangarod kayat ti kasinsin nanang. Madadail ti isem na nukwa. Masapul aser. Na, saan pa ilaan alpas iti kurso na? Kastakit din ti aramiden na. Ay nananang, anya kayo lakit din aya. Isungarod mo't piman ti kayat na. Awanin ti mabalinan tayo. Aramiden tayo latan tapno awan ti makunana. Ay, saan man anasaya at ti kasta? Umon una ti adu asao. May ngarod ni Alex dito'y tersena idikalman pinang ading ko. Anya manan ti may naimbagaman ng Olivia. May gimatag. Kat sir kano ti kayat na amayawag kan ko ana. Anya? Isu kano tinakuna ni Franny ading ko. Nangagkumutlaag ti saritan da iti anak ko idikalman. Kat talaga aser ti kayat na. Ay, talaga amang ibaba inday tanga Alex. Kayat na siguro piman ti maawagan iti sir. Isu akasta. Unangam saan mo't anasaya at tikas jay. Umun-una manan ti sao. Saan tay mo't nga amaw no anya ti sumaron no amapasamak. Kan saan tay nga amaw no maiturpos na mutlaang day ta kriminulo jay. Kasaritam to ading ko. Diyak amo. Amang ano isumatlaang ti imbagana kadagiti daduma akalugaran tayo. Ay na, talaga amang ibaba inday tanga Alex. Saan ka di pa'y anagawid day tanga Alex, Leon Lakay? Awampay, mate. Apay aya. Mangibabain at talaga. Day, apay anya inaramid na. Ti kayat na kano, kat sir, tiyawag dagiti kakasinsin na kenkwana. Sir? Sir kano taag-pulis to kanaw. Na, saan pailanan nalpas iti kurso na ipanpanakil naan? Day tangarod kat Lakay, imu namanen ti sa una. Bayam ta bagbagak tuman into nagawaid. Bagbagaan ta adwa, tane. Talaga nakababain tar aramidan na. Oo, kan Alex anak ko. May, apay nana. Kasla day naramid ko adakais. Apay, nalipatam ka din, tinaramid mo. Ni, awam mo kadakas ngayon naramid ka. Ay nawaw, taagin didiam mo kapailaang mag... Ti ko nam kaday, kat jak maamuan aser kano, ti kayat mo nga yawag dagiti kakasinsin mo kun ka. Awam mo dakas na. Awan dakas na no sir, ti yawag da kanyak na nang. Sirak to, ninton malpas ti kurso. Ti panag ko nam kaday, kat nasaya ti kasta anak kaw. Awan noon unam amen. Narigat no umuna ti sao. Basta, di da ka di pakibiyangan. Serti kayat kau ayawag dagiti kalugaran tayo kanya nanang. Awan maramidan niyaw no maipapan iti day tabanag. Gusto ti sir mong tagpasyudadak inton bigat. Iso naskin nga sagana akon. Ay na Alex aya. Talaga natangken ti ulong. Abulan na nasaan ko nakita ni Sir kasinsin Shari. Sir? Asino Sir Franny?
Ni Sir Alex, Ay nawaw, kunaklakit din no asino ti dakdakamatem kasinsin. Ni Alex gayam akasinsin ta. Uwan kasinsin. Di namat nga rod kaya ti maawagan iti kasinsin, tamasapol ka no aser. Adda ka no ni Sir EJ City. Isumati ko na ni Auntie Pinang. Nabayag mo din ajak nakikita. Kumusta mat nga tanti panagadal na? Oray siya, jak mo kasinsin. Mabainak nga ag-message kan kwa na. Si kakit di da kayo mo ti close idi. Amangan no katetex mo ti kasinsin ta. Saan matla ang kasinsin? Tasyak pa yung ti agbain kan kwa na. Anya aramidom diti boarding house ko nanang. Mayak, takayat ko makita dagiti grado manakaw. Anya? Ay, rong timing kayo mo. Di da pa in-release ti grado may. Sana siyak tululbudam si ka Alex. Kasama gamin. Ambok analpasan ti eksamyaw. Nagkuyog kami iti kumarik ang nagpasyudad. Iso nga amok nga adan ti grado yaw. Kwa. Na, apay akas lamadanagan kamot una yan. Kinapuno na. Ibaga mo noan niya. Adan ti grado may nagado ti bagsak ko. Anya? Ada iti envelope dagiti grado. Kitain nyo lang tanananang. Ay, kumusta ni Alex? Kumusta nga iti grado na? Ay, day tangarud kat ti parikot lyon lakay. Apa yan? Ado ti bagsak ti anak ta. Ay, nawaw. Anya? Kasano, kat napabarkada mo nga main. Ado tinakitak abuti ti arak iti boarding house na. Sigurado ak ati bisyo na timpang pangruna na. Daytan ti bagpagak. Umununa nga minti sa una kahit. Anya nga ita. Ay, jakab mo lakay. Kasla saan tamutin akabailan na pagadalan ti anak ta. Dakulan ti bayadan na. Aglalo pa'y kat ado ti bagsak na. Gastos tumanon. Adakan kuha na daytan. Tinapatag, inaramid ta ti pagrebengan takan kuha na kas naganak. Adamatan kan kuha na, no di na aramidin ti kabailan na. Tapno makalpas iti adal na. Wen tay mo na mga minti sa una. Ngam di na magayam kabailan at takderan. Kasla na dagsin mati parikot mo, Pinang ading ko. Ay, wan nga rod man ng Olivia. Apay, anya ka di ayat ti parikot mo? Ni Alex nga road. Wan nga agpayso. Kumusta ni Alex? Nabayag mata na saan ang nagaw-awid dito'y lugar tayo? Napan ko nga rod sinarungkaran itinapalabas alawas. Kat adaw ti bagsak na manang. Anya? Naulaw iti barkada kan bisyo na. Kasano ngay daytan? Di min kabailan abayadan manen dagiti subject abagsak na. Panagkunak ket alanganen beten nga agbalin a pulis day tanga Alex manang. Anya tinagsaritaan nyo kin ni Auntie Pinang, nanang? Ti kasinsin mo ani Alex Apay ni Alex, nabayagan nga awan ti damag ko may papankan kwa na. Ano ka no ti bagsak na kuna ni Antim? Anya? Naulaw iti barkada ken bisyo. Iso asayang ti binaybayadan ta Antim. Sapay private school ti pagad-adalan na. Ay, kasano ngayon ngay day tananang? Sayang mo. Awanan Alanganan ang ti panagpulis na. Santay mo't mapabasol da Antim. Tanarigat mo't piman ti agbirok. Sa maysa, nalastog nga ni Alex nga agsasao. Anyan tulaangan nga iti isango na kadagiti kabaranggayan tayo. Sapay nagado ti sa una idi, nanang. Ay, jakman amoy, tinayjay akasinsin mo, anak ko.
Anyati ko na ni Alex. Agawid ita. Wen, aglugan ka no iti second trip. Saya at. Agawid langin tatulungan na kagtalon. Wenan awadon ti kwarta tayaw. Nasken nga agurnong tayo manag. No apay met ngamin adi na ingga iti panagadal na. Ket ammo na met akas ti kasasaad tayaw. Ay, puno launay. Nasaysayaten nga agsardeng. Tapno makaamires iti bidut na. Si kamat gayam ti masabat ko dito'y dalan, Sir Alex. Ngan nga ni saan ka nairupaan. Nakahud ka nga men. Aglisi ka man kiti dalan ko si Kafrani. Napuhudot mo ti ulam, Sir. Apay ka day? Dinak man awag-awagan iti sir. Ni, apay yun kasinsin. Naanano ka? Ay nawata, dagulit. Aglisi ka man iti dalan ko. Kaya't kunti agawid. Kaya't kunti aginana. Sumurot kanto iti talaw na Alex. Bagkatem ti abunaw. Wine! Ay, mangmangignak! Ha? Sumurot kanto iti talon kunak. Bagkatem to ti abunaw. Kasladyak ket ti rumor tatang. Ay nawaw. Tapay Mike. Mabainak una yan. Kadagiti kalugaran tayo. Nang runa, kadagiti kakasinsin ko. Kanya kumamit ti pagbainam. Impalpalastag ko ti kurso ka criminology day. Kastoy mo tinapasamak. Pag nakmamday ta. Bason mo, tayo imunamot ti saom. Naimbag kumaano yung gaid mo ti panagadal mo. Saan Mike? Dahil tayo mo bisyo kan barka na ti pangpangrunam. Si kamat kayam day ta, sir. Ado ti binagkat mo nga abono Ay, kasinsin ko namlatan, insan. Ha? Saan ko nga intuloy, ti panagpulis ko? Nadamag mi nga rod kini Antipinang kasinsin. No kasta, amo yun. Ha? Ay wala. Amumin ti amin kasinsin. Saan mat ngamin anasaya at nga inun-unaam kasinsin. Imo na ti saom, kat agpapada tayo mat nga awan pa'y napaniknakan na itibiyag. Dahil tangaro ti bidot ko kasinsin. Ba nagapagbabawiyak ita? Kasta talaga kasinsin. Talaga ang maudi ti babawi. Ngam di ka mapukawan itinamnama. Mabalin mat nga agurnong kamanin. Tapno maituloy mo ti panagadal mo. Makitan to? Ang kitaam to kasinsin. No dumtang manenday tagon daway, kat di mon aramidan ti kas iti naramid mo. Talaga anarigat, no umun una ti sao, kasinsin. Ay nawaw! Tay kunada nga ruden, di ka agbilang itipiyak agingga asaan pa'y anapasaan. Aramid ti pakakitaan, saan kat nga iti saulaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Enjoy mo, tinatendaran tayo akasar. Nga do tinaam mo kababalasang sikat. Ay nawaw.
Anya nga enjoy nga ibagbagam. Nagalasto pa dagiti babalasang da. Danda ni awan mapilik nga isala. Napili ka lang, pare. Nagjajalin to pa'y dagiti babalasang da. Saan ka amaburing? Amuda ti makisama. Oho, uray man no naragsak da kasasao. Jak tumila kursunada ti rupa da. Uray awan makisalsala. Ay nawaw, unay kamutin, pare. Madi matikas na. Panaguyaw mo tayo na. Kagpay sumait. Panaguyaw mo nga ibagbagam may. Awitam man jay lakok akarabasa. Ipan mo ijay balay da isay. Kita mata numano ti kilo na. Alaam ton jay bayad na. 20 kano ti per kilaw. Asino nga ising? Jikas labat aw. Oh, ay nawaw. Rugyam manen ti kinadilaw mo ako na. Ay nawaw. Kanya nga ruti baga ngay. Alangan nga ibaga ka natayag kan siksay. Awam amukag nagan iti ising akas jay. Ay nawaw. Kat ni ising a komersyante di tadaya Kay sumait. Kano nga ipangkaw? Uray inton malpas ti pangaldawon na. Alangan ro na lang. Mga anak pa'y. Sakbay nga ipan ko dayta. Ano sam nga ipan? Imbag lang nga igatang iti masida. Ay na, naggagat ka matan ti day. Si kagayam ti binaon ni nanang mo amang yug kadagito gatgatanga. Wen, ikilo mo numano akilaw. Tabayada mo. Kag dardarasak. Ay na wow, aginanakapay mata, agkalingutan kan. Mabitlaan, mangalak iti pagpunas mo iti lingat mo. Kan mangalak iti pagpalamiis mo. Ay nawa, saan na ising? Kinuna mo nga dardarasak sana ya. Sa dino ka di papanam? Mapana kagarami ti balasa nga. Ay na wow, saan ka di ang mabalin asyakla nga? Kursunada ka. Ngamin, naggagat ka. Apay, balasang kaya? Katuan mo't. Apay nadamag mo ay nga nagkasarak. Ay nawaw, ako na ano masikog ka. Kinu nagdakil mo tatyan mo. Si kamot, bilbil day ta saan asiko? Pasensya ka na. Jacket ti babaya bilbilan, nakasla nagbilt bag. Saan ko mga saksakit tinaka mo tagpay sumait. Baylier pay. Hey, sakting bababay ni tirarambi din tenak mo. Ay nawaw, apay, anya manen ti inaramid na aya. Iso ti pagtutungtungan da di paradaan. Ada pinabainan na kano analukmag. Rumbeng kumakano a duble ti pasahin na. Taawam magkano ti pagtugawan tay pangsangapulo a pasahiros day ti lugan. Tay nakupado na magkano tay pagtugawan ti dua. Ay nawaw, jakman amaw no apay akas di ti ugali ti anak mau. Ti maday. Ang mga no makasapol iti mang tibabken kwa na nukas jay laag. Amom, pare Toms. Adanam amo ka na pintas a balasang, hindi ka bangibang abaryaw. Ay nawaw, itala anak kangagak iti pamadayaw kan ka, pare. Saan apuro yaw? Winata talaga amit ana pintas da dya babae. Kahit panangkunam, kayat na kamot. Kaslangarod. Ay nawaw, kahit nagswerte kan ngayon kayat na ka. Agsubliak to manan ni Jay. Bareng mapagasatan ak iti dayja babae. Umayak man mat pare. Tapno makita ka man. Ay nawaw. Sana yun. Ang mga no sulutempay. Narigataon. Ay nawaw. Talagan sama ta desidido ka nga agaram manong. Taga dito'y kami kabangi-bang yung abaryo ngam dumayo ka o may agaram. Gapukin ka ading kaw. Talagang agayatakin ka. Manipod nakita ka. Ay na, saan ka na mapukaw dito'y panunot ka? Ay nawaw, ang mga nubulbulaan na klaang. Ay saan? Talaga napudno akin ka. Sikat kayat kong ikasar. Ikanak pa'y nga rod iti gundaway kung agpanunot manong. Kun kita no agsubli kan tupay. Amangan nga minuparparaw pa lang ti panagayat mo kanya. Ay nawaw, nakasagana ak nga aguray, ading kaw.
Apay, sino ay ti madamdamag ko nga arma di takabang ibang tayo abaryaw? Ni Linda, tatang. Ay, sos, nagpintas na siya, babae. Ay, nasapay lang kumatasong batan na kon. Ay, nawaw. Bareng ano, sungbatan na ka. Bareng no, sana dumanon kan kuha na ti kinauyaw mo. Sana pa naguyaw. Nagpayso ti bagbagak, tatang. Wain, yung maditikas ta nga aramid mo, anak kaw. Ay, nawaw. Diyan nga rod mo malapdan to'y ngiwat ko no ka. Ay, sur-surwam nga'y katinday ta nga aramid mo. Adak manahin ading anapintas. Ay, nawaw. Talaga napudno ka kanya. Gaputamaan usam ti agsubli-subli. Ay, uwan mo't ading anapintas. Sige man laangan. Aklunan ka. Saan ka naparigatan ta kaasi ka mo? Ay, yes! Ay, nawaw na. Dan ka ayan-ayat ko anapintas. Ay na, agyaman ak una iti panangaklon mo kanya ka ading ka. Ikasar ka adagos ay na. Ay, nawaw. Kasar adagos? Ay, ikaw na. Tapno saan da kan amaagaw kanyak. Umay kami dumano ng ading ka. Ay, kayat ko ngayam amunak pa'y matangaw mo nakadagiti dadakkel mo. Sakbay adumanon kayo. Ay, nawaw. Awan problema dita. Napintas akaayan-ayat ka. Matungpal ti kayat mo. Nanang, tatang, yam-amu kada kayo ni Linda. Kaayan-ayat ka. Ay, nawaw. Nagpintas ka mo ten balasang ka. Imbag man, takinayat mo to'y anak me. Napingat mo't ngamin nga agaram nana. Iso asinong bata kun Malakan, anusam nga ron to'y anak me. Balasang ka. Aginanos kayo awain. Wen tata, kunana ngamin adumanon kayo kanon. Ngam kinunakmat, akayat kayo pa'y nga maam-am mo nga umuna. Manasaya mo. Tapno makapasyar ka mo ditaw. Ito nakita mo natatang kananang. Mabalinan na dumanon kami. Ay, nawaw. Una na. Nasingpat matagiti dadakkel mo. No kaya't daklakit di ngagbalin amanugang. Di dumanon kayon. Pagyamanan mikit di abalasang ka. Takinayat mo to'y anak me. Ay, nawaw. Nakajakpat ka pare. Nagpintas ngagpayso tay kaayan-ayat mo. Makapaapal ka pare. Ay, nawaw. Kunak tumod nga umapal ka, pare. Kasanungay anapasungbat pare. Tinutukam sa amat. Na, kasla ko na nalaadak una yun. Ay, nawaw. Saan pare? Ngam ama nga, numaamuan na tikinauyaw mo. Kat agbabawi ang makikasarkan ka. Ay, nawaw. Gapula iti dayta. Agbabawin. Ay, manong umatang aman itilaok akan-anan? Ay, nawaw. Sino ka? Ita ka lang nga makita Ay, ahing unihing umirhian Ay, nawaw. Kwa, nusyak ti si kadeng. Agyanak latan iji unag ti balay. Sa anak arumrumwar. Ngamin, saan awatan ti saom? Mabainak la arumwar no siyak. Nawaw, apay umangay nga iparit mo arumwarak. At agmirmiro ka karon inanalos awaas. May mayat na inuyen, ngem di agpalamaak. Jak amukang ka. Di nakasasaw. Jak awatan ti bagbagam. Uno, manglalat ka man iti kudil ti aso. Ta itapal mo dita na pisang akudil ti bibig mo. Ay, mastos ang yaman nahaan ahi ati ang naas oy akahaan na. Ay, nawaw. Oh, dita ka man langain. Panawan kan. Ay na, mastos na niya alalai. Nauyaw unay anangiti as anyak. Apay nga nga naaas na atak tao. Ay nawaw, ang mga nuniti di tidakda kamatong. Isula ang matinauyaw dito'y lugar tayo. Hay,
asla ahino nga aghaha. Saan munton nga asit gan? Ta talaga nga ibabain na kadayjay. Anan tula tapang naman na inhan. Uray po ti inuna. Alabay amon insan. Saan mulatan apan panunutan? Tadi iso apakasaksakitan tinakam mo. Oh yeah, talaga ahaanan. Saan nga iso imang lapon anyak ngaghapon itinanalaw sa awaan. Excited akong iti umadanin na panagkalay sa talinda. Oray syakmat, Teddy. Ay, sa dino ka diti kayat mo apagyanan ta. Inton malpas ti kalay sa ta. Sika ano sa dino? Ije tulat ang balay Sa nabalay. Ta dito'y balayaw ti pakaangayan ti kasarta. Kit iso ano iso ti kayat mo? Congratulations! Uy, agyaman na, pare. Thank you. Ay naman. Ado ti sagana pare Di kagbabay na mangan. Kwe? Kumpare, agyaman ako. Talaga anak ka pintas ka, Linda. Ay nawaw, agyamanak. Ay naman. Kastoy at agpili at asawain na parts. Iso nga nung makiasawa ka. Tay napintas ti pilyam. Tapno napimpintas to mo ti agbalin nga anak yaw. Ay, unan niya, pare. Lakay, makapangpanganak iti mangga. Ay nawaw. Rabrabi mangan ka iti mangga? Alamot tan alakay. Mapanakiyalaan iti mangga. Ay, alaman langay. Agplas light ako na mapanmangalay iti mangga iti bantay Agyamanak lakay No. Ay nawaw. Oh, nag-sweet lang ito asawa ko na ya. Saan ka ngagbaybayag Well, mabitak lang. Ay, umayak samat lakay. Kayat ko di sumurot. Ay nawaw. Ay, saan ang mga numay galis ka pa'y. Ang mga nusto ti atap ko, nga ginaw ka. Ha? Wan nga agpaiso. Saan pa'y asimang pati binulan ko? An nadam nga rod ti bagay balasan ko. Masikog kagaya man. Wan nga rod nanang. Nagragsak nga rod ni Teddy. Sigurado pintas to ti anak mo balasang ko. Ta nagpintas ka. Ay nawaw, sapay la kumaan nanang. Uray anya pa'y ti itsura ti anak ko. Naragsakak latta, tamadaan kami iti anak. Siyempre, parabor ti Diyos da ito Ay balasang ko. Dayta ti kapatgan. Kahit anya ngay ti kayat mo nga umuna nga anak yaw. Babae, wano lalaki. Babae man wano lalaki nanang, okay laang kanya. Manang, umatang aman iti kan anon? Ay wow, nagimas mo tanday ta suman alakom. Manungay ti may sadita. Tinmehon ti may ha. Umatang antap no makala ko anet. Ay nawaw, talaga agumatangak ta paboritok dayta. Ikanak man nga rod iti innam a piraso. Ay, ning iyo, manang. Nangalam itikan ka na masuman. Ginatang ko ijaglaklako na sabat ko lakay. Ningungo? Wan lakay. Ay nako, nagadwa paggatangam. Nipay lang ngungo mahit tigim matangam. Ay. Intom na minsan nga da kayat mo akanan. Ibagam kanyak, tasyak ti gumatang. Sana kung kumpurmi ti paggagatangam, bakit? Ay nawaw, di ka pa'y agyaman ta nakatulong ak uray basit lang nga banag. Nabawasan pi man ginadagsen nga isursur-sur na. Anya ko mati pakibiyangam ngay kadakwada. Ay maditikas talakay, agsapsapol di tao. Imbag tamo na pa'y ti agsapol.
Si kamag gayam ti masabat ko ti day. Naggapuam ngay. Ingatangak, tinapintas nga asawak iti prutas. Napintas ka no ti prutas iti masikugkay. Ay nawaw. Damag ko anasing pati asawam ti day. Ay nawaw, katsak. Apay, sana ka nasingpay? Nalaing ka nga aguyaw. Uray, tagpay sumut ibagbagak. Ay nawaw. Gaputawan pa ka uyawamon. Ada karbengamon nga aguyaw. Kuwi na. Kasi ta, nakaasawak iti awan pa kauyawan na. Nagpintas ti asawak. Ket siguradaw, napintas tumot ti anak may. Itaray na kun iti ospital na kay. Agsakit matanti tiyan ko. Kasaya ba kay? May turod mo pa iti sakit na. Uray nak, mapanak man kita iti lugan. Sige man nga rod lakay. Saan ka nga agbaybay aguhan? Lumabasak dita balay dananang. Taibaon ko pa ilang nga umay dito. Taisuti mang kadwakan ka. Apay ngay nanang. Apay kasto'y titsura ti anak may. Pisang mo't ti bibignan. Anya ngay nga rod, no iso temparabor ti Diyos kada kayo anak ko. Kasi mo't ti anak ko. Sigurado nga uyawan dantaw. Ay nawaw. Ita, marik na mo, nagiti inararamid mo, iti pada mataaw. Unag pa isaw. Ano ti inoy uyaw ko? Amang ano da ito yan ti dusak. Ang ti anak ko matin tinaglakam. Napakawanan na kumapaw. Di mo ko maipalubos. Nga uyawundan to mat ti anak ko. Ay nawaw! Ti tao ana uyaw, mauyaw tumat. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Tiyo mo na nga aramidam, agdiramos ka pa'y. Kalpasan na, ag-toner kan face cream. Naglaka mo gayam. Amom ka day, syakmat lang ti supplier ni Manong Teddy iti orange asabon nga aramatan na Manong. Nakusta adda usar ni pare tite, isopin mo daw? Wan, nabayagan asukik day jay Manong. Ay nawaw, may saasit man, Scarlett. Ay, cash Manong. Saan na mabalin nga utang? Ay, sa anak pa'y ngagpapautang Manong Ador. Kasapulak nga minti cash para iti stocks a may deliver dito'y balay. Ay, irisod mo ti may saasit. Alag to, numasingir ko ti bayad tinatang amula. Naimbaglangan tainted ni Bus ti bayad ti mula ka natin. Maalak mo't lang ngayon ti order ko ni Scarlett. Aray, nalatan ti bayad tinatang ta. Agawit tamtat mo dito marabyan. Ay ko umuna kalatan pare Jobert. Apay, adalakan mo pare. Adala order adagasag. Ay, sige, kaduan ka. Saanin? Tarigat no marabyan ta adwa. Sigurado ka? Uy, ururay na kan ti asawam. Amangan no agunget tuday dyan no marabyan ka pare. Sige nga ron. Sumarunukan ton pare. Umuna akon.
Wey, ganaan ka paray. Ato yung skincare nga impa-reserve mo, Manong Ador. Ay nawaw, agyaman ako unay, Scarlett. Tay bilin ko kan ka, Manong. Di mo unay ti agpainit. No kastarumwar ka kat agpayong ka. Uno saan, agkalugong ka. Wen, may memorize ko daytan. Amo ko ang teraramida. No maibos mo dayta, umay kan tumanin mangala Tay maintenance set tumatan tigatangam. Wala, no, mayat laki dit epekto na kanya. Sigurado dayta, Manong. Pumudaw tumatirupam. Oh, effective nga ta. Wan, mayat dayta nga skincare. Dayta ti best seller ko. Anya dyan nakasupot nga inig nga namitay simbang petkador. Sana makanday jay, pidang. Ay nawaw, salsalod sudak lang matno anya dayjay. At daya imbagak amakan dayjay. Awan mo kidi? O matlagayam. Anya dayjay aya. Di mo pa kibibiyangan. Anya dayjay kunak na Skincare ko apay aya. Anya? I-skincare kunam, Ador? Wow, effective ka no dayta, kunan ni Scarlett. Gimatang ka iti skincare? Inaabaknak pa'y lakay. Anyat orasan, Ador. Itay ka pa'y dita sangwanan ti Sarmeng. Di ka malpasan. Aguray mo't Di ka mga min sumanaw tanay ang mga nagkamalit ti usarag a face cream. Ay nawaw. Imbis amangan kantado ti trabaho nga agur-uray. Saan aday ta skincare mo mat ipang pangrunam. Italada ito'y. Apay kontra ang pay mait. Pasapul nga minayang nga agi-skincare ka. Kat garden mat ti pagtrabahuam. Kaya na, tauray saan tayo profesional. Makaayaw lahat tamat tilang atayaw. Ay nawaw. Agpudno ka man kanyak, Ador. Na. Ada ka di balasa nga purpurmaam, Ay, unay ay. Nag-skincare lada tao. Kastante panunot mo. Aha, jak amukin ka, Ador. Skincare tarupam. Sanak tupay nga agar aramat iti kasta. Si kantulakit din a lalaki. Anya ngay nga rod ti planom si Kaador. Siya, aktor urayim amang ipastor itinwang tayaw. Ay nawaw, saan ka makaawat? Saan ka di ngayon bagakin ka sa anak pa mabalin arumwar? Kat, bye-bye amatay tinwang tayo ijay. Mapaanak to intun malam, intun awan init. Anya, awanan kaasi tinwang tayo no kastalaang, Ador. Sa nabali ta do ti root iti nang ipagudakin ko na, hindi napalabas ngal daw. Ay na, kas kalababae iti kastangar aramidam, Ador. Naararti ka pa yun itangam siyak. Winan, mabit lang Ta-text ko pa ni Pare Jubert. Ibagak dumagas dito balay intun madamdama. Isuman ti pangibilinak itinwang tayo. Ada akong paray. Anya ti bilin mo? Ay, paray. Mabalin na si kapila ti mangi pastor itinwang may. Apay, saan ka mapanijibang kagyaw? Ay, saan pa'y? Sana mabalin arumwarak ita pare. Aguri ka. Nanano taro pa? Apay, kuplat mo tayo. Ay, di ka madanagan pare. Normal lang na ito, oy. Ay, sus. Ay, nasakti si ka. Agpa-check upan. Ang mga sakit mo tanday ta. Narigat, maakaran kami pare. Amom, epekto lang. Ay, di ka masinag kanyak pare. Narigat yun. Ha? Ang mga sakit day takit maakaran na. Ano pa iti arapapo iti pamilyak? Ay, inakam! Siya kung timang ipastor itinwang mo. Ngam italaan! Inton sumaranaw, sikantam! Nagukismat gaya man ti ropa, Manong Ador. Ay, una, tanaibusan ti may sasit a ginatang ka. Ay nawaw! Nahibusan na dagos, Manong Ador, kat kaano laang din nalayaw. Isang mga minter aramidag tungkol agsapa. Ken alas 12. Ken sakpay amaturo ka. Isumalagayam nagpartak nagkuplat ti kudil mo, Manong. Pumupudaw ka pa yan, Manong. Kaalaam matgayam day dyan nga skincare. Oh,
Ay, ika na mga rod iti may sasitpay. Mabit lang tayo sa ganak, manong. Ay, uwi ganyan. Talaga ka di abawal ang mainita na no agusarak iti skincare alakaw? Wen manong, numabalain kat di ka unay kumamainitan. Ang mga nodan to by side effect na, kan di mo unay sobraan ti usaram. Ang mga no lumabagan ton ti rupa, manong. Sa di naman ang tinaggapuam si Kaador. Ay na, iti ayan ni Scarlett. Nabanak kimatang iti skincare ko ata na ibusoin. Inugasam kumapay mo tinanganan taasak bayarin mo ka. Wen, ugasak to ka di. Di ka kadi agungot bakit? Kaano man unday ta madamdama? Awan nga rod danom. No awan, kasta nalatan. Awan ti kunam nga agsakdo ka. Wen ka day, mapana ko. Ay kat ibatim nga mintapayong atap numabagkat mo ti duatim ba? Ay na, saan na mabalin? Ang mga numainita na. Sublak tulatan ti may sa atimba. Ay na, talagaan na arti ka, Ador. Nakapudpudot ngam nakahud ka manan. Kapilitan agraman to'y payong. Usarak pa'y laang. Na, sa dino ti papanamaya. Inak ipastor tinwang. Busy ka nung amin ni Pare Jubert. Di na masangaw. Iso kapilitan asyak timapan. Kastam amang ipastor itinwang. Nakabutas, nakahod kan nakapayong ka. Kawin, protection ko iti init. Si kamot bakit? Ada ayamat kasta, Ador. Ada! No sa anak nga agpayong, awanan. Saan nga agipikto ti usarak nga skincare? Ay na, Ador aya. Ay, huwag kaya. Buludo man tayo shades mo. Ay, diyak amukin ka. Nagadung artim. Naararte ka pa yung iti siya ka babae. Ay, nawaw. Amo mare, mas daawak man iti asawam. Apay matmarimer na. Limabas iti paraangan mi iti kalman. Kat naka-shades, naka-hood, kat nakapayong, kat nakapudpudot. Sa dino tinapanan na ayamare, apay akas jay ti kawas na. Napan na impastor tinwang me, mare. Ah? Kas jay ti outfit na anagpastor, mare? Katwan, mare. Ay na mare, no offense Ngam awan nga ta ti sakit ti asawam iti utak. Kailangat mo't anagbalew. Ang mga no adakit di tinakaitugtugan na di ta adi mo amaw. Saan mo't akasta sigod? Di mo ka di pa'y naipa-check up, mare. Ay, awan ti sakit na, mare. Naartila ang tadamat ng skincare nga usaran na. No kasta. Skincare gayam ti makagapo? Wan, mare. No iso ti ar-aramida na ijabalay. Awan lat ar-aramida na no di ti agtugtugaw iti sangwanan ti dakkel asarming may. No adda papanan na, masapul nga agpayong. Adaman sa lutsudak, nanakura. Ay nawaw, anya day tajubar. Hindi pa napalabas alawas, akayat ko asaludsudin kada kayo. Gandi kayo naranranaan. Anya ti saludsud maya. Apay, ada sakit ni Pare Ador. Sakay. Awan mo ti amok asakit ti anak kao. Ay nawaw, ay numakita yung titsura na. Ang mga numaklaat kayo. Apay. Di magasak, hindi napalabas alawas, iti ayanda. Ay, agkup-kuplat mo ti kudel ti rupanan. Makapadanag. Anya? Nasyak kita kayo. Ingkay sarong karan ti anak yaw. Uno saan? Ingkay kat ipatsikap Ang mga no, da sakit na, di tayo mo. Ne, imay kayo matnanang, adda ka di masapul yaw. Sa dinaw ti ayan ni Ador pidang. Ay kat adamanan iti sangwanan ti sarming nanang. Pudno ka di tinadamag ko anak kao. Anya tinadamag yun, nanang? Agkup-kuplat ka no matirupan ni Ador. Naipa-check up mo ka dain. Ay, oo na yan. Na,
Apay ngagkatawa ka ngay. Di ka madanagan iti salon at ti asawa ang pidang. Astino mat tinakadamagan niyo iti dayta nanang? Ni Jober tinangibaga kanya. Uray san amay pa-check up ni Ador, amuklatan no anya ti sakit na nanang. No ambom, anya nga rod ti sakit na. Naadik iti skincare. Skincare ti makagapo no apay nga agkup-kuplat ti rupa na. Saan lang aday tananang? Di na pa'y kayat ti mainitan. Agpayong tupay no mapan agpastor. Anya! Uston day ta nga skincare, Ador. Adda ni nanang iti kusina. Nyar aramidan na ditoy. Madanagan ken ka, iso nga imay. Tapay madanagan kanya ket sa anak mo't ngagsaksakit. Day ta nga rod ket. Adda kano na kay danon ken kwa na nga agkup-kuplat ti rupam. Pinanunot dametan nga mga no adda sakit mo, iso akasta. Uray ni Maricora, makadlaw dametan. Anya? Si kamat nga men, nagadula kiti nga ammom. Makitam day ta? Panunutin dan nga da sakit mo. Rumor ka, tamapan ka makisarita kininanang. Kasla saan nakapatsyon itimbagak itay. Kasla agdua-dua. Isu asikan ti mangipalawag ken kuana. Imay kayo magayam, nanang. Ha? Ha? Naan ano tarupam? Na. Agkup-kuplat-lat tamad. Kanay, ay sus, nalabag anak ko. Adda ka di sakit mo. Ibagam atap na amumay. Awan. Ada ayamot sakit ko. Skincare, ti makagapo, no apay nga agkup-kuplat ti rupa. No kasta. Pudnaw, tinaibagat ti asawam. Uy, gusto tinaibaga na kada kayo. Asino nga min, tinakadamagan nyo iti dayta? Ni Jober ta kumparem. Ay, kasta unay adanag ko anak ko. Una yan ni pare Jubert. Kasano nga min, kit sa anak pa yan nagpalawag. Ay, nagbutong mutin na dagos. Ang sigurado ka kaday? Asaanan ang masapol ngagpa-check up tayo anak ko? Ang damot basit urnong ko ka ditaw eh. Skincare la da ito'y kunak mo. Saan asakit? Mamati kay kadi. Pare Jubert, agsarita taman. Ha? Ay! Hindi ta kalag, parador. Hindi ko masasidag. Siga ki di mo. Apa kabutang nak? Kita man talangam. Napo, naglabagat ang kup-kuplat arupam. Kasano nga nung makakarday ta sakit mo? Ay, jak pa'y kaya't timatay. Siga ki di mo't pare Jubert. Awan ti sakit ko. Kung sana sakit din na. Anya nga raw? Ipik to ti skincare ngayon usar ko. Anya? Tay ta ti puno pare. Iswa 5 baga. Ta sinubrak sa ti inusar ko. Makitam day tabo nga ti inaramid mo, Ador. Ay nawaw, di ka nga rod agungot Kurang mo pa eh. Ibagam no kurang mo day ta igatangan ka iti maysa pay aset. Ay isaanin, isardeng kong ti agaramat iti kastoy. Ano saklatan ti sabon. Kunak man no kayat mo ti pumudaw. Unangam dakos mo ti pikto na kanya. Diyan mo makapagtrabaho na naimbag. Ay, saan ko abagay na ito yung skincare ta? Bangkag mo ti pagtrabahuak. Saan mat abawal? Ngam kita mat ngamin ata di mo mat sobraan. Kinumabalbalen, di mo unay ti aginarte. Tani, awan malmalpas at trabaho no kasta ka na yon. Saan lang nga day ta? Panunutan pa ikit din dagiti kalugaran tayo nga adda sakit mo. Ay, nawaw! Ununa ti pagbiagam, sakbay ti panagpapudaw iti rupam, iti kasta saan nga agbisin ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.